mokgatlho wa EFF o ikamanya le boikuelo jwa barati ba kgwele ya dinao gore mabala a dipapadi a bulwe. Seno le fa tshwaetsego ya mogare wa COVID o santse o le kwa godimo. Ga go balatedi bao ba letlelelwang go ka nna kwa mabaleng go na le motshameko wa PSL mme go dumeletswe ba le 2,000 fela ka dipapadi tsa SAFA. The impact has been very great because security has lost their jobs, media has lost their jobs, street vendors have lost their jobs, the taxi industry that had trips every weekend to take supporters to the stadium have lost that source of income. There were people at the stadiums. In the AFCON right now, there are spectators and fans at the stadium. Fans are important stakeholders in the game. Balatedi ba metshameko ya kgwele ya dinao ba tlile ka dipalopalo go tla go ema nokeng mogwanto o. Moeteledipele wa EFF Julius Malema o ile a ba tshepisa gore fa go sa bulwe mabala a metshameko ya dinao mo bekeng e tlang ba tla gwantela dikantorong tsa SAFA. If the stadiums are not open in a week's time, we're at SAFA offices and we are going to try and find our way into FNB Stadium and sit inside the stadium and wake up tomorrow and tell them we are still alive and we are from a stadium. Batlhankela ba lefapha la metshameko ba ne ba seo go amogela tokomane ya ditopo. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.